Etiking yato mimira Inginu kingwana Tinape matalak Kakaluguran kasuluna King dulang Ginukingwana Tinape at alak Kakaluguran kasuluna King dulang King lagyo naningig pa amponing anak amponing banal ay Espiritu Amen. Inginu manatili kaya kayo At kaya ka antimurin. pagmasusyan tayang eni ing misa ning tauling apuna na ning Ginong Hesus Kristo. Sisyan talang eni rin kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko King Diyos, amayupayang tutu, at at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayariwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos aginutam. Ning Diyos amayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo'y dala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Mayupayang Diyos sa tigpa, sasambanda ka, pasalamatan ka, pupurianda ka, paulining kekang ligaya. Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Jesu Kristong bugtong anak
ningig pa. Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang nilalakok ng kasalanan niya't pakaluluan mo kami. Tanggapan mo yung panalangin ni Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukuding banal, ikang bukuding Ginoo, ikang bukuding kakatas-kataasan, Jesucristo. Kaagumning Espiritong banal, king ligaya ning Diyos, Amen. 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 Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay igpami, makatipon kami ngeni keti, ban makisudo king apunan, alikwana ning bugtong mong anak, king kayang iglesia, bilang patutu king lubod na. Binyene kaya kami inyang malapit niyang mate, at inutos ng pagmasusyan biya, bilang kapigaganakan king bayo at alang-anggang sakripisyo. Ipanalangin mi kaniting Eucharistia, akamtan miya sana ing kaganapan na ning lugod at biye. Itiyaduan mi kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kang bemot ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king lubro ning Exodo. Migsalita yaing Ginoo, kang Moises at kang Aaron, karin king bansang Ehipto. Nga nakarela, itiya ing sukat, maging mumunang diling bulan, ning pabanwa para kaya kayo. Ipaabot yula, reting panabilin, king kabilugan abalen ning Israel. King kapulong aldo, niting bulan, ing balang lalaki, mamili ang metong abiserong tupa, o kaya abiserong kambing, para karing katubaleno. Nung tutuyang malati ing pamilyana, at ene agyong gisanan, ing kabilugan a animal, ya ampo ing kasiping ng bale, malyari reng pirakayanan, ing metong a animal. Agpang king bilang daring tao, ampo king agyurang kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa o kaya metong akambing. Dapot, kailangan ing lalaki yo at pabanwayat wo at alayang kapansanan.
Kay batsesan yulo, ang gaking sislim na, ning 14 aldo ning bulan, at paten nala, ning mabilog abalen ning Israel, deting may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya, at ikaskasda karing amba, at babo ring pasbul da ring bale, nung nula mapangan deting animal. King benging ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan, kambe daring mga payit agule, at ning tinape alang lebadura. Malagwayeng kanan, miblas kayo para king makabang lakaran, makasulod na laring sandalyas yu, at talnanye king metong agamat ing tukod yu. Iti ing pamagselebra, king pamaglapus, bilang parangal kanako, ing Gino. King benging ito, lumabas ko king mabilog ay Ehipto. Pamaten kulo ring sablang anak dang pangani, lalaki ring tao at animal. Pagpaku ing parusa karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Gino, maging palatandanan niya karing pi bale-baleyo, ing daya karing amba daring pasbul. Lagpusan da kayo, potang akit ko ing daya, at kayo midame, potang pagpaku ing parusa, king bansang Ehipto. Sukat yung pagselebran ing aldong iti, bilang piyestang parangal king Gino. Baneyo kalingwan, ing depatan ko, ing Gino. Pagselebran ye, king kapilan paman. Ing amano ning Gino. Salamat King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo, ing kopa ning kanwanan, metong yang pamisulu-sulu, king daya ng Kristo. Ing kopa ning kanwanan, Kaliske patayang kanwan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkaliske katang pagmasusyan, banyat ita netong tangan. Tingkaliske katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkaliske katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. nano ing malyari kung ayam pang, king Gino, uli ning sablang mayap, adepat nakako. King Gino kakong iyampang, alak amanyaman, bilang kapasalamatan, king binye ng kaligtasan. Tingkaliske katayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkaliske katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Panamdaman ning Gino, nunging metong karing me malena, Matea, o Gino, ako ingkekang talasuyo, susuywan da ka, antimo ing pamanyuyo na keka, ning kakong indu, king kamatayan, linigtas mo ko. Tingkaliske katayang panwanan,
daya ng Kristo yang inuman, ingkalis ke katang pagmasusyan, bangyat itamu metong tangan. Keka kakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at ang panganan, king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Ingkalis ke kakayang panwanan, daya ng Kristo yang inuman, ingkalis ke katang pagmasusyan, banya't itamu metong tangan. Ingkalis ke katang banya't Kristo yang inuman, ingkalis ke katang pagmasusyan, banya't itamu metong tangan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turo abinye ko ke kayo, tinggap ko naman king Ginoo. King Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos, pe miraso ne ing tinape, at ngana, iti yaing katawan ko amiyain para ke kayo. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinwane ing kopa at ngana. Iting kopa yaing bayong kasunduan ng Diyos, apati bayana ning kanakong daya. Balang minom kayo kaniti, daptan niyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo, kaniting tinape, at minom kaniting kopa, babali tayo, ing kamatayan na ning Ginoo, angga king datangya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo, uban parangalan ning maya pabalita. Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligay kapurian kita. Ginong Jesus, Ginong Jesus, iyong kautusan, ket kayo kulalakuan, ni kakalugod kayo, kalupan ning lugod ko ket kayo, bayong kautusan, ket kayo kulalakuan, ni kakalugod kayo, kalupan ning lugod ko ket kayo. Ligayat kapurian kita, Ginong Jesus, Ginong Jesus, ligayat kapurian kita,
Jesus, Ginoong Jesus. Ing ginumanatili kaya kayo, At keka antimuri. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Bispiras na kanita ning piyesta ning pamaglagpus. Balo ng Jesus, di na tanang oras na ban, makoya keti king yatu at mibalik na king igpa. Kaluguran na laring bandina at king yatu, ligura na la ang gaking kawakasan. Kasulo na lakantang Jesus, di nga lagad na king apunan. Alula na ning Diablo king isip ng Udas Iscariote ay anak ng Simon. Ing pamagtaksil kang Jesus, balo ng Jesus king ing sablang upaya binyena na ningig pa kaya at king ibat ya king Diyos at papunta ya king Diyos. Inalakadya kanita Jesus, likas na ing piblas na at bebata na ing sarili na king tuwalya. Kay bat mitugtog yang danum king palanggana at pigumpisa na lang inos bitis ding alagad at pilisa na laking tuwalyang makababat king kayang awakan. Nga ng Simon Pedro inyang lapitan ng Jesus, Gino, ikang manos karing bitis ko. Nga ng mekibat Jesus, emo pa aintindyan ning daraptan kong eni. Dapot bandang tawli, aintindyan mo. Nga nang sinabing Pedro, pula malyaring payos, kaya karing bitis ko. Nga nang mekibat Jesus, nung eka payos bitis kanako, alakang pangatayid kanako. Sinabi ng Simon Pedro, nung makanyan Gino, muring bitis ko ilang wasan mo, nung pati na ring gamat ko at ing buntok ko. Nga ng Jesus kaya, kailangan manos, ing mindilo na maliban karing bitis na uling malinis ne mabilog a katawan. At malinis na kayo, dapot ikayungan. Inyang ayos na nalabitis at asulod na ng pasibayo, ing piblas na migbalik yaking lamesa at nga ng kinutang karela, aintindyan you, inggewa ko kaya kayo, ausan nyo kong maestro ampong Gino, at tinod kayo, uling makanyan na kumanpin. Nung akong kaya kayong Gino at maestro, inos da kayo bitis, ikayo man sukat ko sanang mipapanos bitis. Dininan da kayong alimbawa, bangawan nyo mo naman, ing anti, ing depat ko kaya kayo. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaya kanu kabud susubo ing pamangan. Kaya kanu kabud kakanan ing pamangan nun pakramdaman niya naman kaning pamangan. Kasi magsalita ya naman kaning pamangan. Nung kanong ating kang buring sabyan, at emo sabi-sabi, idalan mo kanuking pamangan. Burimeng sabyan ing I love you. Eme sabi-sabi, idalan me kanu kareng chocolates. Burimeng sabyan ing amis daka, at eme sabi-sabi, idalan me kanu keng pasalubo nga buko pay. Buri mo kanong sabyan ing idol, may metong nga tao, at emo sabi-sabi, idalan me kanu king palitson meng baka. Buri me kanong sabyan ing sore, at eme sabi-sabi, idalan me kanu king
laureate ning fortune. Buri may anong sabyan ning thank you, at eme asabi-sabi, idalan me kanuking aluhalo ng rason. Agyang kanong karengke katang bale, magsalita ya namang kanong ebubulad, ing pamanga na makayapag. Potang miragdagan bigla ing ulam, ala namang bisita, ala namang okasyon, nga nang magsalita ning makayapag. Bisayang mag-shopping misis. Ating ulam, pero alang nasi, nga nang magsalita ning makayapag, sandok kang dili mo. Muay commander. Baluyo po, ela pala kano pituring tauling amano na ning Ginoo. Ela pala kano 7 palabras. Uling ing tauling apunan, si Diana ning Ginoo karing kayang apostol, amano yamo naman, ing tauling apunan, tauling amano ya naman. Ing tauling apunan, metong ya naman karing tauling amano ning Ginoo. Uling king tauling apunan magsalita ya namang ebubula ding Ginoo. Nga nawaring magsalita ning lamesa na ning Ginoo karing apostol. Inyang mena pagya, eda ko kamuan, eda ko palakwan. Balo na ing malyari, kay bat ning benging ita, balo na ing malyari, kay bat ning bengi ning tauling apunan na ita. Iyuda sa sugapa king pera, pisaline, i Pedro, apisamot yangi nampong taloti, ilingad ne, idinay ne, i Andres, tudturane, balang metong karating kasulo ng apostol, pulayan de, sa likutan de, nung muaya, nung muampong inanakit kanuing burinang paramdam ning Ginoo karela, eno sana pena pagpamangan, kalupan na nitang ngatsuking bale, ating pamangan pero alang nasi, uling burina sandok kay kang dili, uling muaya. Nung muampong inanakit, ing burinang paramdam ning Ginoo karing apostol na, uling balo ng pulayan de, pisalire, ilingad de. Eno sana pena pagpamangan, king tauling apunan, ni kapirasong tinape. Pero nano, pigsadyano pamuring pamangan, uling nga nang sasabi king inapag ng pamangan, kaluguran da kayo. Kaluguran na lang nga naning ebanghelyo, ring kaya liguran nala ang gaking kawakasan, ing tauling apag, nga nang magsalita para king Ginong Yesus, kaluguran dakongan, agyang burakan kongan bitis, burakan labitis, ela tantong mga linis, ding makiyapon king dulang naning Ginoo kanita in the person daring apostol at ang gangeni in the person of itamong sisimba. Burakan tangan bitis, busilak king kayapan, milulukluk taking kayang lamesa, uling banal tamo, milulukluk taking lamesa, uling ligura nakatamu, agyang burakan tabitis. Milapit tamo king kayang apunan, uling alata mong kasalanan. Nune milapit tamo king kayang apunan, uling alayang tatanam mua. Milukluk la, milapit la king apunan, uling inos na labitis. Ang gangeni magsalita yang bubula dapot matni ining lamesa ning altar ning Ginoo nga nang sasabi kaluguran da kayo, mikakalugod kayo. Kaya nga mano na ning ebanghelyong binasa tamo, kaluguran da kayo, mipapanos kayo. Buri ng sabyan, mipapanos.
mikakalugod kayo. Mikakalugod kayo, alanino maning mas mayap, alanino maning mas karapat dapat, alanino maning mas mibigit kesa kanino man. King balang metong ating dinat sukatuwasan niya nga na mipapanos kayo. Buri nang sabihan, mipapamatawad. Buri nang sabihan, mipapanos, mipapanupaya. Buri nang sabihan, mipapanos, mipapaglinis. Nga nawaring magsalita ngening matni, ning pagmasusyan tang tauling apunan. Mangantana, manos na kong bitis. Ding bitis na rin kaya kayong kasulo. Balang makaluklok king lamesa ning Ginoo. Balang makalapit king apuna ning Ginoo. Balang manyaman makapakisulo king apag ning Ginoo. Ing kanong manos bitis antiyawari ing ginong manapag tauling apunan. Manos na kong bitis mangantana.
Kapatad, mit mong kababan, manalangin tangeni, para karing katang pamangailangan, at ding pamangailangan ning mabilugayato. Nga tamong ening manalangin, Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ka ring sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit neng tanda ning biyenang pangayatsong Kristo, keti king yato. Ipanalangin ta king Gino. Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ka ring sablang pari, para tila sanang manatiling tapat king karelang makaparing kasuywan, at parating ating makaapostol, akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin ta king Gino. Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ka ring pamuntok daring sablang balitang kapamahalan ketiking yato, pag malasakitan dasanang apawi, ing physical adanop, ama kamate milyon-milyon na tao, mabilo gayato, ipanalangin taking Gino. Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. Para ke katangan makatipon ketingeni, maralas da sana at karapat dapat makirake, king bangketi ning Gino, kambering pasalamat a puso, banketa, pasubyan na katangye, king tauling aldo, ipanalangin taking Gino. Ginu, mikakalugod kesana, antimonong makanano mo keng liguran. O Ginu, pepakit mo yung ganap palugod para kaya kami, apakyapusan miyasaning kaya kang alimbawa, king pamaglugod mi keka at king pamaglugod mi karing aliwa, nung makanano mo kaming liguran, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo sagli at gampanan tayo po ngeni impa mag-turn over ning kordero. Aw santala po ding Alderete family, para king turnover karing tutuking host family, ding Estrabilio family.
Nung lukaring lugod at panika lugod, kari at siya'y Diyos Ama lugod. Nung lukaring lugod at panika lugod, kari at siya'y Diyos Ama lugod. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya harapan na ning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa anong Ginoo, king dawon, karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o igpaming miglalang, gawan mo kesang karapat dapat, magmasusi karating misteryo. Balang oras adaraon niya iting sakripisyo, ning bugtong mong anak, king pamigaga nakakaya, magaganap yaing obra ning kaligtasan. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliyak kaya kayo, At keka iyat antimorin, na yoring puso yu. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numan karin, o yigpa Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristo, ake kaming Ginoo. Iya ing tune at alang anggang pari, amitatag king alang anggang dawon. Dinawon ning sarili na keka antimong ayin ning pangakabos mi at penabilina na kaming biyayin kaniting dawon king kapigaganakan kaya. Potang kakanan miya ing kayang katawan adinawon na parake kami mirarakayanan kami king kayang biye. Potang inuman miya ing kayang daya abibo na parake kami mipapatawaran kami karing kasalanan mi. Kambering sablang koro ring angeles karin banwa daralit mi ing kekang ligaya. Makiyabe kami ngalangtok ng babya kapurian kekat ngami ngening kakanta. Osana, Osana, ing kakatas, asan, ing darat, ing lagyuning ginuon yan, ing lagyuning ginuon yan, Osana, kakatas kataasan, Osana. Osana, ing kakatas kataasan. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo, sana rening ayin king Espiritu mo ban, para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat yakeka, pirasune, at binyane karingkayang disipulo, nga na tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Pakanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayo yang pepasalamat kaya ka, binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon miyak ka iting tinape na ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami matang pangtalakad arapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, baan miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang pangasubling miye. At ding sablang mayangon na king biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakalulwan mo kami ngan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Mariang Birhen, indo na ning Diyos, kayabe ng San Jose, at kayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan king kaya kabanan ning panawon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning banalay espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karing ama nung tiruna, kaya katamo ning Ginoo.
Samban ng lagyo umu. Datang ke kami, ing kayarian mo, may pamintuan yung loob mo. Katikiya at timbanwa, may pamintuan yung loob mo. Ing kakanamin, Aldo, Aldo, ibigay mo kay kami, ibigay mo kay kami, Aldo, at ipatawad mo kay kami, insalami kay Eka, anting pamamata, uwad ni, daring ikasalap ke kami, emo ke ipa, isaul ting tukso, lume ikabus king maro. Ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita mo gening mikakametong taking kapayapan. Nyoing kordero na ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayaus, king apuna na ning kordero. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat ikas niya yung amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, tatanggapan miing bayong biye, kapamilataning at punan, abinya na kaya kami ning kaya kang anak, kaya tiking yato. Akamtan misana ing ganap kas ngawan, king pamangan na panenayan ming pisulusulwan, king alanangga mong kayarian. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Si Claude Tapo. O saluta, res hostia.
Hello. We can now proceed po sa ating agape table outside, doon po sa patio. May request po the head of the family, kasama po natin ang members of the family, and mag-line up po tayo doon sa ating agape table, quietly po. Maraming salamat po.
Amen.